Reka anongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu y'imyidagaduro n'amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kukubwira ko ifungwa ry'imipaka i Burundi iruhuza n'u Rwanda byateje igihombo gikomeye ku myidagaduro y'u Burundi ndetse n'iy'u Rwanda. Ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Wizkid yaba yatangiye kungatiwa Savage na Davido. Muri aya makuru kandi ndaza kubwira ko umuhanzi akaba n'umunyamakuru Ankositini washyize hanze indirimbo nshya yahakanye amakuru avuga ko ikibazo cye na Shadibu kimaze iminsi cyaba ari baringa, mu gihe rero hibazwa uwaba ahungukiye muri iyi ntambara y'amagambo imaze iminsi. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere ku ifunga ry'imipaka i Burundi iruhuza n'u Rwanda, igihombo gikomeye ku myidagaduro ndundi. Uburundi rero bwatangaje ko bwafunze imipaka ibuhuza n'u Rwanda, ibintu umuntu yavuga ko ari igihombo gikomeye cyane cyane ku ruhande rw'Uburundi, ku bushabitsi by'umwihariko bushimikiye ku myidagaduro cyane ku ruhande rw'uruganda rw'umuziki. Iyi nkuru rero yakozwe hashingiye ku bihe bitambutse byari byiza mu buryo bugaragarira buri umwe mu myidagaduro y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse n'ibitekerezo bya bamwe bemeza ko imyidagaduro ndundi ariyo ishobora kubihomberamo cyane cyane iyo bashyize ku munzani ibikorwa by'umuziki ku mpande zombi. Aha rero ntiwakwirengagiza igitaramo cy'amateka The Ben yakoreye hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na bya bindi by'abahanzi bagiye batandukanye b'abanyarwanda bagiye bakorera muri kiriya gihugu bigashyushya rero imyidagaduro, utibagiwe n'abashoramari basaruragamo agatubutse. Ku itariki rero ya 11 Mutarama 2024 yasize Uburundi butangaje ko bufunze imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda. Ni itangazo ryashyizwe hanze nyuma y'inkuru zari zimaze iminsi mu itangazamakuru zigaragaza ko hari ibitagenda neza hagati y'ibi bihugu byombi, haba icy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi. Ibi rero bikaba hanini byarashingiwe ku ijambo rya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara wateje umutekano muke muri iki gihugu. Iba ariko guverinoma y'u Rwanda yagiye yumvikana ibihakana inshuro zitari nkeya. Tukaba rero twifuje kugaruka gato ku buryo umwanzuro wafashwe n'igihugu cy'u Burundi uzagira ingaruka zitari nziza ku bikorwa by'umuziki w'ibihugu byombi, nubwo itangazo ryatanzwe Burundi risa n'idasobanura neza ingingo ziherekeza ifungwa ry'imipaka zirimo ibirebana n'ubuhahirane. Ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu asa n'uwagaragaje ko nta muntu wemerewe kwinjira mu Burundi ava mu Rwanda uretse umurundi waba ataha mu gihugu cye. Ibi bikaba rero byarabaye nyine imbogamizi ku muntu yavuga ko itoroshye ku ruganda rw'umuziki rwari ruhagaze neza, aho abahanzi b'abarundi bagiye biyambaza bakaniyambazwa n'abo mu Rwanda mu bikorwa rero byatanze umusaruro ufatika, yaba mu ndirimbo cyangwa se ibi itaramo. Uretse ibyo kandi hari ibirori byagendaga bitumirwamo abahanzi b'umuziki cyangwa se aba DJ n'ababyinnyi baturutse ku mpande zombi, kimwe n'ibitaramo nyine byaberaga nyine muri ibi bihugu byombi. Ikirenze kuri ibyo rero ugasanga byahagurukije abarundi niba byabereye mu Rwanda, ubundi abanyarwanda mu gihe byabereye i Burundi. Mbega hari imikoranire yagiye itanga inyungu zifatika cyane muri iki gihe ikoranabuhanga rimaze gutera imbere. Hakaza kandi no kuba mu bihembo bitangirwa mu Rwanda abarundi bari mu batangiye kujya babigezwaho, ibintu rero bigaragaza ubuvandimwe. Uretse ibyo ku ruhande rero rwo gutunganya indirimbo n'abahanzi b'abarundi wasangaga hanini bakunda gukorana n'abatunganya indirimbo mu Rwanda, ndetse n'indirimbo bahuriyemo n'abanyarwanda zigakundwa cyane. Ibi rero byiza byose bimaze iminsi biba, bikaba bigoranye kumenya umurongo biza kuba bifite mu minsi igiye kuza, mu gihe imipaka ku ruhande rw'u Burundi iruhuza n'u Rwanda yakomeza gufungwa. Gusa kuri iyi ngingo
hari abemeza ko imyidagaduro y'u Rwanda ntacyo izahungabanaho cyane ko abahanzi bamaze kubona isoko mu bihugu bitandukanye harimo n'umugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada. Isoko rero benshi bahamya ko rizakomeza kwaguka, gusa rero ntabakwirengagiza ko abanyarwanda bari bamaze iminsi bahurira n'isanganya mu Burundi, aho twavuga mu gihe cyashyize, mu gihe nyine kitari cyakore, ubwo Chris Ize yajyaga gutaramira i Burundi. Abari baherekeje uyu muhanzi barimo na Junior Giti usanzwe areberera inyungu z'uyu muhanzi batawe muri yombi, bamara amasaha arengane bahatwa ibibazo n'inzego z'iperereza zo mu Burundi. Hari ku itariki nyine ya 31 Ukuboza 2023. Umunyarwenya Nyakiso nawe rero ni mu gihe yari yatawe muri yombi mu Kuboza 2023, amara igihe kitari gito afunganwe nabo bari kumwe. Ntabwo rero hasobanuwe neza icyo yaziraga, ariko ntabwo byumvikanisha urwikekwe rumaze iminsi i Burundi. Si ubwa mbere rero u Burundi bufunga imipaka ibuhuza n'u Rwanda, kuko ubwo yaherukaga gufungwa ikaza gufungurwa muri 2022, yamaze imyaka igera kuri 5 ifunze. Ibintu rero byahungabanije imibereho y'abaturage b'impande zombi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkuko rero nabikubwiye, nanone nari nakubwiye ko Wizkid yaba yatangiye kunga Tiwa Savage na Davido. Ku mbuga nkoranyambaga rero hakomeje gucicikana amashusho ya Wizkid na Tiwa Savage bari kumwe, ibyemezwa ko rero agamije kunga uyu muhanzikazi na mushuti we Davido. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga rero hakomeje gucicikana amashusho y'aba bahanzi babiri bo muri Nigeria, Wizkid na Tiwa Savage bari muri restaurant imwe iri mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Ibyemezwa ko rero aba bombi baganiraga nyine kuri Davido. Wizkid na Tiwa Savage bakaba bari muri restaurant yitwa Victoria Island, aho rero ibiganiro by'aba bombi nubwo bitagiye ku mugaragaro, ariko ku mbuga nkoranyambaga biravugwa ko Wizkid agambiriye kunga uyu muhanzikazi na Davido bafitanye amakimbirane. Wizkid rero akaba asanzwe ari inshuti y'aba bombi, dore ko mu minsi yashize Davido yari arimo nyine yamamaza episode ye yise Soundman 2 yasohotse mu mpera z'umwaka washize. Wizkid na Davido rero kandi mu Kuboza 2023 nabwo bagaragaye bari ku rubyiniro rumwe i Lagos, ibishimangira rero ubushuti bwabo. Uretse kuba rero Wizkid ari inshuti ya Davido, ariko kandi n'inshuti ya Tiwa Savage, dore ko no mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho aba bombi rero bagaragara bishimanye. Ibyemezwa ko rero nta kabuza Wizkid yaba umuhuza mwiza hagati y'aba bombi. Tiwa Savage rero akaba yarareze kuri polisi Davido amushinja kumutera ubwoba kubera ko ari mu nshuti magara na Madamu Sofia Momodu babyaranye na Davido umwana bise Imade. Ariko rero bikaba byemezwa ko uyu mugabo atita kuri uyu mwana. Iki kibazo rero cy'aba bombi cyatumye abayobozi bakuru muri Nigeria barimo na guverineri bahaguruka bakinjiramo, bavuga ko rero abari abahanzi bakomeye bazamura ibendera rya Nigeria mu mahanga ko bagakwiye gushyira hasi amakimbirane yabo bakumvikana. Reka amakuru yacu tuyasoreze ku muhanzi akaba n'umunyamakuru Ankostin washyize hanze indirimbo nshya. Yahakanye rero amakuru avuga ko ikibazo cye na Shadibu kimaze iminsi cyabari baringa, mu gihe rero hibazwa uwaba wungukiye muri iyi ntambara y'amagambo imaze iminsi. Mu minsi ishize rero nibwo ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye guturana amagambo kwambabaza Shadia uzwi nka Shadibu ndetse na Ankostin bapfa rero ko uyu munyamakuru akaba n'umuhanzikazi Ankostin yitambitse uyu mugore ubwo yajyaga gukodesha inzu akayihesha undi, nyamara ngo yakaba yabimugiramo ngo ayegukane. Ni inkuru rero zabaye kururu by'umwihariko ku rubuga rwa X cyangwa se rwa Twitter, aho rero bateraniraga amagambo kugeza ubwo Ankostin rero yavuze ko Shadibu nakomeza kwangiza izina rye kuri uru rwego bashobora kwiyambaza ubutabera. Icyo kora nyuma y'ibyo Ankostin yahise ashyira hanze indirimbo nshya yise It's Okay.
benshi rero batangira kuvuga ko ibibazo bye na Shaddy-Boo byari byarapanzwe ibizwi ku izina ry'agatwiko. Mu kiganiro n'itangazamakuru uyu Uncle yateye utwatsi abavuga ko yari yagambanye na Shaddy-Boo kugira ngo batwikire iyi ndirimbo nshya nk'uko bisanzwe bikorwa muri showbiz. Yagize ati rero jyewe ntabwo nkiri mu myaka yo gutwika, ati oya rwose, ati dukeneye gukora ibintu byiza bidakeneye gutwika. Uncle rero yavuze ko ari abantu nyine bagiye mu matwi Shaddy-Boo ariko bagenzuye basanga n'abantu babateranyije. Yagize ati rero n'abantu bamugiye mu matwi kuko twabajije n'uwo nyirinzu dusanga ntabyo azi. Uncle rero yavuze ko kubyo kuba Shaddy-Boo yaba yaramwifashishije kugira ngo yongere avugwe cyane ko yari amaze iminsi aregwa amajana ko yazimye. Uncle nanone yagize ati njyewe ntabwo mbyumva kimwe n'abavuga ko yashaje, ati ntabwo nzi igihe cyo gusaza k'umuntu kuba yaba rero yarankoshereje ngo avugwe byo simbizi. Icyo nzi nuko twiyunze. Yavuze ko rero bavuganye kuri telefone bagacoca ibibazo byabo ndetse bagapanga uko bahura, ariko kubw'akazi kenshi Austin ntiyabasha kubahiriza gahunda. Icyo kuri Uncle nanone abajijwe niba bariyunze ku rwego yanamwakira bagakora ikiganiro, yabihakaniye kure avuga ko ntacyo baba bavugaho kuko ngo we yakira abahanzi kandi we ntabwo aririmba. Ati rero nabamwakira ngo akora iki, ati jyewe nakira abahanzi kandi we ntaririmba. Reka wabanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi nkubwire ngo wakoze kubana natwe, nanakubwira ko iyi ari Davis Entertainment ari bwo bwa mbere rero ugeze kuri YouTube channel yacu. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Turabakunda cyane.